Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Jy is my vriend, hoe lyk dinge al by jou? Kyk jy, ek sal vir jou sê, ja, hierdie Mslinga kommissie raak vir my net al beter. Days of our lives, oh, that's beautiful man. Ek sal vir jou sê, ek kry nie tyd om die hele ding te kyk nie, maar wat ek meen, ek kan na die tyd gaan en vir jou so 'n paar, wil ek op sê, groot oomblikke in die Mslinga kommissie kan ek vir jou bring. Die parlementêre komitee is nou ietsie van 'n ander kleur. Dit is 'n regte politieke ou speletjie wat hulle daar in die parlement speel. En ons het gesien so 'n week of wat gelede, toe Paul O'Sullivan getuig het, toe hy aan die einde van sy getuienis kom en hy word nou ondervra en die blok raak warm, baie warm, amper soos 'n goeie stoof. Toe loop hy uit. Hy sê toe sy vliegtuig, hy gaan sy vliegtuig verpas, hy's laat en al daai tipe van goeders. Nou die EFF vat nie nonsens as dit by sulke tipe goeders kom nie. Ek net wat sê hierdie ou meisiekind, Matonna Matthys, wat sê sy oor, hulle het nou klagtes gelê teen Paul, uit een of ander wet oortree. Ek weet nie heeltemal nie, daar's ouens wat sê, nee, maar hy was al op sy eie vrye wil, hy was nie soos gesubpoena nie, so julle kan hom eintlik niks doen nie. Maar nietemin, hulle het by die hof 'n klagte gaan lê, omdat hy uitgeloop het. Hy is blykbaar as een of ander wet, luister net wat sê sy. Paul O'Sullivan appeared before the ad hoc committee for proceedings, and he walked out before the committee was concluded. Sien nou daar, hulle sê hy kan blykbaar tronk toe gaan vir 5 jaar. Keuse van 'n groot boete, 5 jaar tronkstraf of albei. So according to the Powers and Privileges Act, Section 17, he is in contempt of Parliament, and it does carry a criminal offence which is equivalent to a fine or imprisonment or both. Their attitude towards him was that they were just there to cover him up, and they had a very different attitude to Mr. Brown Mokgotsi, which in actually they are two of the same people that have been doing the same thing here in the country. At least Brown is honest about his qualifications, and he doesn't pretend that he has matric when he doesn't have. So we'll have that discussion there, and we'll see how we move. What we do know though is that the ANC speaks one thing and they do something else. Gaan Paul O'Sullivan in die hof op land en gaan hy, net soos Julius, wat onthou Julius, as groen korinkies wat wag op die vlaktes vir hom, net na Paasnaweek moet hy mos nog gaan hoor hoeveel jaartjies het hy gekry in die tronk as gevolg van daai geskietery. Eerstyds, vat meer as amper 10 jaar om hierdie ding uit te sorteer. Honorable Skosana, what is the point of order? Thank you very much, Madam Speaker. Madam Speaker, I'm a bit surprised why it's so hot in this hall. I think we must go back to the other committee. We are not used to what is happening here. It's too hot. It's too hot. There's no air. The government can't run a simple thing, a simple air condition. Yes, jy sien hoe warm. En die ouens hierdie week in die Kaap gekry, almal kla, dit is so warm in die en daai. Nee my vriend, jy is maar net besig om oud te raak, jy is nie meer gewoon daaraan nie. Ek het op Mamasbury, het ek groot geword. Ek het skool toe gestap in die oggende oor die bult, dit het so 1,5 kilometer, 2 kilometer, die middag teruggestap. Daai tyd moes ons tas gedra het. Jy moes jou baadjie aangehad het, glo dit of nie. Was nie 'n Siberiese strafkampie, was dood eenvoudig Swartland hoërse reëls. So jy is besig om oud te raak. Ek het jare na in die Kaap gebly. Dit is die Kaap somertyd. Maar kyk hoe lekker warm het hierdie ouens in die parlement gekry, die agbares.
Hulle mag ons nie warm kry nie. O nee, ons is baie spesiaal. We honorable. Honorable Skosana, thank you very much. We do take note of what you are saying, but as you know, there is heat wave. We have tried the best we can. Aircons were opened at 10 this morning to make sure that at least we cool the place. But seated here, I can also feel the heat. It is hot. Van warm gepraat, daar is niks so lekker soos 'n koppie warm moerkoffie nie. Net soos jy kan sien hier op my tempie. Maar hierdie week natuurlik, ja, het Cyril daar gepraat in die groot saal en weer eens is hy ondervra, hy is gepeper met vrae. Maar die belangrikste is natuurlik dat hy was gepeper met vrae soos gaan daar iets gebeur hierdie slag met hierdie Matlanga kommissie se bevindinge en dis wat hy te sê gehad het. The establishment of the Commission of Inquiry into Criminality, Political Interference, Corruption, into the criminal justice system is indeed a matter of public interest. The Commission's interim report, which I received in December, made recommendations with respect to matters where there exists prima facie evidence of wrongdoing. As directed by its terms of reference, the Commission made recommendations that can be classed into 3 areas. Firstly, the Commission referred several matters where it found evidence of wrongdoing to the relevant institutions for immediate criminal investigation. Secondly, the Commission directed that there should be urgent decisions on prosecution where required. And thirdly, with respect to individuals currently employed within the law enforcement or intelligence services, where it was found on a prima facie evidence that there was wrongdoing, the Commission made a number of recommendations regarding the employment status of such individuals, including whether they should be suspended pending the outcome of further investigations. Cyril Ramaphosa, die staatspresident, wat daar sy versekering gee dat hulle op die regte trek is. Maar nou met 'n man soos hierdie Mhlanga het ek min twyfel of Mhlanga tot die punt gaan kom. Hierdie ou is net absoluut, man, hy is incredible. Hy is so stabiel soos 'n tydboot in vriendelike waters. Hierdie ou weet wat hy doen. En ek sou vir jou sê, die polisie is net absoluut in die loop. Ek het gesien so 'n paar jare terug toe ek die voorsitter was van 'n belastingbetalingsvereniging daar in die Weskaap. En onthou dat onder die DA se leiding alles loop reg, altyd reg. Ja, dit gebeur nie. Mense dink omdat dit in Kaapstad self alles relatief goed gaan, dat waar die DA regeer, is dit absoluut 'n kwessie van smooth. Kyk hier in Dambaai wat gebeur, wat ek meen. Die DA was hier onder leiding gewees, nou wil hulle nie blameer oor goed nie, hulle het 'n stuk in 'n kar geërf, en so aan, hulle was besig om die kar reg te maak, toe word hulle weer eens geaproet deur die koalisiepolitiek, waar hulle toe basies hulle leierskap verloor. Maar nog steeds, goed, dit is vrot, man, dit is vrot. Toe ek al in die Weskaap was, het ek dieselfde gesien. Die DA vee nie daar skoon voor hulle eie deur, maar so daar in die agtergrond, daar lê mense sê, onder in die, wil ek amper sê, stront. So, die ding is, ons het nou hierdie week gesien in die Mhlanga kommissie, en dis waarskynlik die mees laakbare gedrag van die parlementslede wat daar in die kommissie is, wat hierdie ding dryf, het gelag daaroor, is hierdie generaal
wat brag oor hoe sy vir haar eie BBL betaal het. Did Mr. Matlala pay for a Brazilian what is it? BBL, Yes. a BBL surgery for you? If the chair can allow me before I respond, I actually want to stand up. People have been dying to see this BBL. They were expecting Tebogo Tobejane, Faith Nketsi. And I must say, Chair, I've actually had more guys approaching me now over the phone to say, can we go out? So I think everybody wants to test drive. I wouldn't mind standing. I wouldn't. That has become a national asset, so it must be seen before I respond to the question. I'm not sure if you see it, it's there, but I don't see it. Thank you very much. Actually, one DM of the police showed me your picture and said, what is BBL here? Exactly my point. Kyk net die agbare Darlene James. Wat ek meen, kyk net haar gesig, hoe lyk sy daar agter, hoe sit sy en sy kyk hierdie, sy aanskou hierdie en sy dink by haarself, what a bloody low point. 'n Generaal wat meer belangstel hoe sy lyk vir die mense. Being a police officer doesn't mean that you can just give up and people see us. We've got young women who must look at us as leaders, that actually I can do the job. We model the badge. Jy is nie daar, generaal, om vir die mense mooi te lyk nie. Wat ek meen, 'n tipe van 'n, ek is 'n influencer. Kyk my buttlift, en kyk my hare, en kyk my ringe, en hoe lewe ek? So if I had to do this for myself, Honorable Malema, there are times when I wear that uniform and I carry the firearm and I'm like, no, damn, I look good. There are times where I also like you, I don't see it, but it's all about my body, my decision, and what I deem fit as a woman at my level. Het gaan nie oor jou nie. Het gaan oor jy met jou werk doen. Jy weet, so grillerig man. Wel, daar het jy dit. Een van ons generale. Baie my dink jy nie ook as verskriklik. Baie generale deesdae in die polisie. Almal is 'n generaal. Jy weet, 'n luitenant-generaal, 'n majoor-generaal, 'n goor-generaal. Almal is 'n generaal. Jy weet, in my dae wat ek was nou net die polisie nie, maar wat ek by die polisie gewerk het en te doen gehad het, as jy voor 'n generaal gekom het, dan was dit amper soos bliksem, jy weet. Ja, want ek kom uit die weermag uit, wat ek meen, en daar was 'n generaal amper nooit gesien nie. Jy het gehoor van hom. En as jy dalk op 'n groot nasionale parade 'n generaal sou sien, soos generaal Janie Geldenhuys destyds, enige van daai ouens, wat jy soort van gegaan, joh, ek moet hier maar in die skadu's bly, ek moet nie daar voor staan nie, nou vra die man vir my iets. Hier is daar hierdie generale, en hulle is lekker bling bling, jy weet, padlifts en dreadlocks en groot ringe. Het jy gesien die horlosies wat hierdie ouens dra by die Mhlanga kommissie? Ek wonder waar koop hulle dit? Is dit gedurende daai trips China toe en Duitsland toe en whatever? Jy sien, is net sulke groot, dit lyk soos plofkoppe, soos daai wat hulle nou daar in Trump se oorloghaal op Iran geprobeer gooi het. Plofkoppe wat hulle dra, die goed is nogal goud ook, ek weet nie, maar anyway, miskien is het daai Pel vir my vertel het wat destyds 'n juwelier was. Hy sê, hy het eendag iemand sy Rolex ingekry, was daai tyd 'n appie, hy was so 19 jaar oud, hy was so in sy begin van sy loopbaan, hy wou 'n jeweler maker word. Hy sê toe besluit hy sommer daar waar die pennetjie ingaan, wat die ou armbandjie vashou, is het so 'n bietjie geweer, hy gaan sommer met 'n klein, van die klein vlammetjies wat lê, gaan hy sommer daar so 'n bietjie smelt, hy sê, hy voel iets val op sy skoen, is 'n Rolex, jy onthou, is 'n Rolex Oyster. Hy sê, kyk so af op sy skoen, hy sien al hy so 'n blop, toe daai vergulde Rolex Oyster, is 'n tipe van 'n fiber wat nie onderkant is, wat gegoldplate is, toe daai ding gesmelte afgekom. Kan jy imagine, sy baas, toe hy na hom toe gaan en hom dit verduidelik.
So ja, maar het raad daai groot plofkoppe. Maar wat interessant was, kyk, die Mhlanga kommissie begin nou, dit is amper soos in rugby, jy weet, ons speel die games onder mekaar, al die spanne en so, en dan gaan ons eventually in 'n quarter final in, dan gaan ons in 'n semifinale in die wêreldbeker, jy weet daai tipe van ding, en dan kom ons in die groot finaal, waar die twee groot spanne mekaar die stryd aan sê. Nou lyk my, hier by die Mhlanga kommissie werk het ook amper so, ons is nou op pad aan na die quarterfinals toe. Maar nou die groot ding hierso vir enige iemand wat getuig is om te bewys op hierdie stadium dat hy nie enige iets met Kat Matlala te doen het nie. Hierdie ou kat. Dat hy nie enige iets met die kat te doen gehad het nie. This morning my attorney received an email from the Commission's attorney, and the email read, "Our instructions are early this morning, flowing from your client's evidence yesterday. An evidence leader was working through the Medicare 24 Shwani accounts to identify inflows from SAPS in the period over which your client had sight of transaction movements on that account." Dit is nou basies jou grootste as jy gedaag word voor die Mhlanga kommissie. Hulle gaan vir jou vra, ken jy vir Kat? Het jy iets met Kat te doen gehad? Het jy saam muis gespeel of wat het jy gedoen? Nou hierdie week was hierdie Suleiman Karim. Hy kom al van die noordweste af. So hy is nou een van die ouens wat nou in die quarterfinals inkom. Hy moet nou getuig. Okay. Maar hy het van my regspan gebring. Hy vat geen nonsens hierdie ou nie. Hy's 'n sakeman. Ek vermoed 'n sakkeman ook. Hy's 'n sakeman. En hy het vir my regspan gebring. Hierdie boys. While looking at these inflows into the Medicare account, the evidence leader identified 2 additional payments to Medicare from your client, which your client has not disclosed. The payments were in an amount of 1 million on 27 June 2024 and an amount of 1.12 on 7 October 2024. Both payments were made from your client's company, Tasmika Construction. We have simply not had an adequate or fair opportunity to deal with this. Yes, Mr. Shaskalson. We will not refer to a single one of those pages. We've made that clear to Mr. Karim's team. Why we gave it to them is that there is an infographic on page 505 of the bundle that they've had for some time. What we sent them electronically, and the infographics provides a summary of payments from municipalities in the area in respect of which Mr. Karim is the ANC treasurer, to companies owned by Mr. Karim. And it gives a breakdown of where the 336 million or 332 million that these municipalities have paid to Mr. Karim, where it comes from. En hierdie ouens het bietjie hulle hand oorspeel toe met die agbare Mhlanga. If our inclination is to give you time to consult, what time would you suggest? Mr. Shaskalson has suggested 45 minutes to an hour. What would you suggest? Chair, I think at least 2 hours, and I'll come back to you if I need more time. But I do want to say, it seems then that you've prejudged an application. En Mhlanga het soos 'n absolute gesoute, opgeleide heavyweight uit sy hoek uitgekom en onmiddellik gepunch. Pa, uitgesê, nee, wag 'n bietjie. Jy beskuldig nie vir my, jy meneer die agbare advokaat, beskuldig nie vir my dat ek prejudge cases nie, want dit is wat die ou gesê het, die agbare advokaat. Mr. Bana, I take strong exception to that. No. You know, and you are an experienced counsel, you know that people presiding, let me use the court, the example of courts, you know that judges will engage you during argument, engage you to an extent that you will think they are against you, but in the end you are surprised that the judgment is in your favor. Engaging counsel has nothing to do with matters being prejudged, and you know that. I take very strong exception to that attitude. I don't think... In fact, I find it unprofessional for you to say that
I have prejudged issues purely because I'm engaging you. I take strong exception to that. I don't think that you should take exception. And what I do. Can I respond, Chair? What you put to me was that you weren't going to allow an opportunity for the postponement application. I did not. I did not say I am not. I never said so. We can play back the tape. We can play back the recording. Then I was mistaken. So that is, I can actually, to be rough, I can say you are lying. En aan die einde van die dag, toe bied hy so 'n halfhartige verskoningkie aan, wat lank as hy vir hom nee, wat ek sla met jou gepraat, jy soek mos 'n paar minute om nou deur al hierdie groot papiere te gaan, en so aan, is mos nou waar jy klaar, so ek aanvaar jou verskoning nie. Are you tendering an apology for Yes, that? if I misunderstood it, then I tender an apology. But as you say, the record will indicate, and my recollection is that you said, if you are not prepared... So you are to tendering a acknowledge- qualified apology, a conditional apology. Chair, if I'm You are mistaken, tendering a if I'm mistaken, conditional- I apologize, but that's not what I heard. You are saying if the recording can what, so you are tendering a conditional It's what you put to apology. me as well, that the recording will reflect what happens. What's good for you is good for me. So I'm not accepting the so-called apology. Thank you very much. Any further submissions? No, I did say if I misunderstood, I I'm saying I'm apologize. not, let's step off that. I'm saying I'm not accepting it. So let's step off that. Any further submissions? No further Thank you very much. En hy moes maar die knie buig voor die keiser, voor Matlanga, en uiteindelik om verskoning vra. If I was mistaken in that, then I'm mistaken, but that is clearly how I understood it. You definitely are. I did not. It was an if situation, which arises all the time during argument. Then I accept that. Thank you. Nou, jy dit, jy praat nie, hoe die ou oom altyd gesê daar op Veller of, nie met my kom saam donder praat die man. Jy praat nie donder aan met Judge Matlanga nie. Ja, jy kom al van Joburg af, met jou bling bling en alles, jy is die groot advokaat. Wat's vir jou. Dis kom ek altyd sê, of is nie vir mense sonder geld nie. Ons gaan sien waar daar uitdraai. Ek moet sê, as jy nou hierdie hele Suleiman Karim storie kyk, dit ryk verskriklik na geldwasery. Man betaal 50 miljoen jou rekening in, paar minute daarna, dan vat jy van daai geld, die grootste gedeelte van daai geld, en jy betaal dit in iemand anders se rekening in. 'n Man wat nie 'n gesig het blykbaar op hierdie stadium nie. 'n Man met die naam van Morgan Momela, jy betaal dit in sy rekening in. Want ek skuld geld vir die man. Maar ek betaal dit nie direk vir hom nie, ek betaal dit eers in jou rekening en jy betaal dit vir hom. Geldwasery, 25 jaar, vas papa, in die kas. So ja, ons gaan kyk hoe daar gaan uitspeel. Andersins sien vir jou op die Moerkoffie Express, moet nie vergeet die Saterdagoggende 8 tot 10, wat maak jy tussen 8 tot 10? Ry jy 'n bietjie trein, ek hou van treinry nog steeds, ek mis daai dae toe ons al van Mamasbury af gery het, daar oor Kraaifontein, tot binne in die stad met die trein, wat het van die treine geword? Wat het van die spore geword? Wat het van die stasies geword? Tussen treine, tussen stasies, en al die nasies, ek kan nie die woorde onthou nie, maar anyway, wat het van die treine geword? En dan wil ek nog die vraag vra, wat het van die ware hotelle geword? Daai skemerkroe waar jy kon gaan sit het, lekker sigaret gerook het, drankie gedrink het, lank in jou glas getuur het, in jou moerkoffie gekyk het, en vergeet het van al die sorge wat daar buitekant vir jou lê en wag. Ja, op daai noot sien jou op die trein. Saterdagoggende 8 tot 10, net hier op Radio Suid-Afrika. Groetnis. Radio South Africa. Your voice. 24/7.